madume makordi tibole hela ka go le ba ditho lefatshe la Botswana le kampane ya DBS di baya monwana tumalano e ntšha ya thekiso ya ditema puiso e itlama go tswelela ka tshwetso ya yone ya go dira ditshekatsheko tse di tseneletseng tsa tiriso ya madi mo makalaneng a puso. Batshameki ba mo gae ba tla bo ba supa bokgabane mo leking ya Singapore ya bolotloa kgwedi e tlang. Wetso yo ranolang ka puo ya diatla video ya topo taposa re tsene mo dikganyeng. Lefatshe la Botswana le kampane ya DBS di tlotse di beile monwana tumalano ya dingwaga di le 10 ya theko le thekiso ya ditemane mo Notropokgolo Gaborone go saena mo go konetelela tumalano e dirilweng ke bobedi jo kwa tshimologong ya kgwedi eno. Tautona Advocate Boko a re tumalano e tlisa tsholofelo ya go tokagatsa matshelo a Batswana le gone gore mafatshe ka bontsi a ta kgategela go beeletsa mo lefatsheng leno mmogo le gone go dira botsalano jo bo tla ntshang maduo a pope wa me Mokgatitswane wa pega. Tumalano ya theko le thekiso ya ditemane e dipuisano tsa yone di gogileng dingwaga di feta borataro e koneteletswe mme tiisa botsalano jwa lefatshe leno le khamphane ya DBS Group jo bo simologileng dingwaga di feta 50 tse di fetileng. Tumalano e tlisa tsholofelo mo lefatsheng la Botswana le itsholela lone e setseng e reketla ebile le tlhaelelwa ke diphatlha tsa mebereko ntateng ya kolotlase ya theko ya ditemane lefatshe ka bophara. This agreement is about you. It's about the jobs that you need. It's about the hope that you must have in your country. It's about the faith and confidence you must have in the institutions that this country has. But it is also a challenge to you that we must now begin to reconfigure these institutions the better to serve our country better than it has been served thus far. This partnership is an example to us that we can forge these partnerships built on shared values, shared virtues, and a shared vision. Botswana is the best place on the African continent to do business. Botswana is the best place to locate your offices, your factories, all your operations. Bring them here, because here we respect partnerships. Today is a diamond agreement, but also an agreement that goes beyond diamonds, an agreement that invests in the people of Botswana. It starts with a 1 billion pula investment in diamonds development, extending to up to $10 billion pula over the course of the agreement, but one which I believe, under the leadership of this government, supported by De Beers, can turn into tens and hundreds of billion pula of investment. It's a sign of our confidence in this country and a sign of our confidence in the people of Botswana. Lefatshe leno le temane ya ntlha e boneng mo go lone ka ngwaga 1967 le letile ka tsholofelo go bona tumelano e godisa mogama wa lone wa ditemane le go tlogela boswa ka botsalano jo bo agilweng ka tlotlo tirisano mmogo le tshepo magareng ga lefatshe leno le khamphane ya DBS. Today we're not just signing a sales agreement, we are reaffirming a legacy of trust, of collaboration, and unwavering commitment to the prosperity of Botswana and of Botswana. But we also recognize that the diamond industry and our diamonds are not just about Botswana or Botswana. We recognize the important role of leadership that Botswana plays in the diamond industry, and therefore the significance that this agreement brings, and it means to the diamond industry world over. Tla go saena tumelano e o tshwaretswe ka Orapa House e neng e dirisiwa ke khamphane ya Botswana Diamond Value Company go tlhotlha ditemane bogologolo le fa go ntse jalo dipolelo ka dikgang tsa ditemane tse di kgatlhisang tse di diragetseng mo dikagong tse go tlhalosiwa fa di ka thusa go bapatsa lefatshe leno kwa mafatsheng a sele wa me Mokgatitswane, BTV News.
Me fa re tswelela tautona advocate Boko a re puso e itamile go tswelela ka tshwetso ya yone ya go dira ditshekatsheko tse di tseneletseng tsa tiriso ya madi mo makalaneng a puso mmogo le maphata a puso se e le tsela ya go tlhomamisa fa puso e tlhoafetse ka go ema kgatlhanong le tshenyetso setšhaba. Tautona Boko o buile se kwa dipuisanong tse di neng di rulaganyeditswe baatlhodi ba lekgotla la ditsheko tsa boikuelo ka dikgang tsa go lwantsha mehuta ya borukutli jwa go gweba ka madi le jwa go reka dibetsa tse di sa letlelesegeng. Phetogo eno e rulagantswe ke Mmadikolo University ya Botswana ka tshwaragano le maphata a puso. Monica SETSWANA ka dintlha. Go kaiwa ha go le botlhokwa gore lefatshe leno le itseye mothala wa gore le tsamaelana le ditsamaiso tsa mafatshefatshe. Ka jana go setse dingwaga tse pedi fela go ya go 2027. Ngwaga o lefatshe leno le tabo le kanokwa e le kgetho la boraro ka dikgang tse di amanang le go lwantsha mefuta ya borukuthi jwa go gweba ka madi le jwa go reka dibetsa tse di sa letlelesegeng. Tautona o tlhalositse ha ditshekatsheko tse di tseneletseng tsa madi e le maiteko a go netefatsa gore makalana a puso a dira se tshwanetseng ga mmogo le gone go kganela ditiragalo tsa tshenyetso setšhaba tse di rotloetsang borukuthi joo. And it turns out that this audit can actually be done. And the quote I have now, which I'm going with, says we can do this whole thing for 4.5 million US dollars. And they say 30 state-owned enterprises and the rest of government. Not 250 million for one or two, but around 60 million for a comprehensive audit by international professionals. So the audit will take place so that we can then self-correct as a country. But where, as an outcome of the audit, criminal prosecutions must ensue, they will. And they will not come to me. They will go to the judges. That's their job. Go kailwe ha go le botlhokwa gore lefatshe leno le itseye mothala mo dikgangeng tse go netefatsa gore ga le boele mo seemong sa ngwaga wa 2018 ha go neng go kailwe ha le thaela mo ditsamaisong tsa go kganela borukuthi joo. They say, you said 100 billion was stolen. You said it. It's not anybody else saying it. You yourselves said it. You then went on to say there was financing of terrorism yourselves. So we are looking at you. So the whole world looks at us. Botswana, 100 billion. This is dangerous to the international financial order. Who raised all this? It's ourselves. Why did we raise these things in the manner that we did? The sooner we exterminate the scourge, the better for us as an economy that yearns for prosperity and inclusivity in its socio-economic development trajectory. The Institute for Combating Illicit Financial Flows is part of the University of Botswana's strategy to align its objectives with national goals. Mohama molao o rotloeditswe go tlhomamisa gore o tsibogela ka ga tshwanelong ebile e le ka ponyo ya leitho ditsheko tsa borukuthi jo bo amana le madi. Monica SETSWANA, Botswana Television, Gaborone. Kanyengwe ke re mogolwane ko lephateng la tepoloapi mme di dimalansi kaneng a re Batswana ba kokobela maikutlo mme ba se ka ba heretsega maikutlo ka gope ba nna ka tshoka letshogo ka pula e go solofetsweng gore e tlana mo malatsing a tlang mme le pula jalo e seng ya matlakadibe. Sikaneng a re pula eo ga ena go tshwana le ya beke e fetileng mme tla nna ya selekanyo fela se se lekanetseng. Wa Betsumpulubusi wa pega.
Morago ga dipula tse di neng tsa go somana metsa baka merwalela beke e fetileng, lekgotla la SADC ne la ntsha pego e supang fa lefatshe la Botswana ga mmogo le mafatshe a mangwe a borwa jwa Aforika le tla itemogela go somana ga dipula gape go simologa kgwedi eno e le 25 go itlha kgwedi e tlang ya Mopitlo e tlhola gararo. Baitsanape ba tepoloapi ba re ga ba ganetsane le pego eo mme go ya ka ditshekatsheko le maranyane a bone a tepoloapi ga ba solofela pula ya matlakadibe mo malatsing a 6 a tlang. Re lebella ditshwantsho se di supa ha ile gore tota lehatshe le ke lehatshe la Botswana re bona gore tota pula e butsana mo ile gore go ha ke letsatsi la di 27 ke ka la bone if ke dumela ha ke di 28 mo mosong go supa gore pula tota e butsana mo lehatshe la rona jaaka re bua gore ke pula ile gore ga ra e solohela e go buiwang ka ene ya setsuatsuwe mme a re bua ka pula ka setsuatsuwe sone se bagatswe setsuatsuwe se bonala seleha mo channel ya Madagascar ke yone setshwantsho se mme setshwantsho se ha re ya le malatsi ha ka ha re tlhalosang ka teng ga se tsamaele go lehatshe la rona se tsamaela ko borwa botlhaba jwa lehatshe la Madagascar kana se gologela over the southern part mo ile gore ke tsone se re tlhobosang ka gone gore rona pula e kalo e mashetla ga ra e solohela re sa itse gore a ba SADC ne ba beisitse mo go yone. Lentswa go tlhalosiwa fa pula e solofetsweng e se ya matlakadibe ba tepoloapi ba supa fa seo se sa thibele kgonagalo ya merwalela ka metsi a ka nna itlhelana mo metsweding. Mme tota gape re se ka ra re ka gore ra re dipula di butsana mo bekeng e le beke e tang la iteballa Batswana pula ke selo se le gore se tswa ko modimong go ka tšhentšha mme se ya mo sengwe le sengwe se se ka tšhentšhang rona re tla be re eme re le ba tepoloapi go le tsibosa gore seemo se ntse jang. Batswana ba kopile go ipabalela ka nako tsotlhe mme ba tlhokomele bana ba bone segolo bogolo gore ba tshamekele kgakala le metsi go itsa go nwela mo metsing. Wa Betswi Polobusi, PTV News, Gaborone. Mereja ka paka ya bojanala le gaufi le go simolola nngwe ya dikampani tse dikgolo tsa bojanala monogae ya Okavango Wilderness Safaris e tshwere ka nata go rutuntsha badiri ba yone go ipaakanyetsa paka ya monongwaga. Boshenyana e ne e tlisitse mankgetota mo go tsa mofine go tsweng kwa Aforika Borwa go ta go rutuntsha badiri ba yone. Kampani eo e ne e lotsa gape le badiri ba yone ba akaretsa ba ba tlhatswang batlhokomedi ba bajanala barekisi le ba bangwe le bone ba ba itseng go tswakanya metsi a masetlha dino. Mpho Aaron ka dintlha. Ngwaga le ngwaga pele ga paka ya bojanala e simolola mo Botswana ba Wilderness Botswana ba dirisa sebaka se go rutuntsha le go tlhabola dikitso tsa badiri ba bone gore ba nne bomankge le baemedi ba bojanala jwa lefatshe leno mo dikampeng tsa bone. Mo nngwe ya dithuto tsa dikitso tsa mofini kgotsa waene moitseanape wa mofini go tswa Cape Town mme Zara Sheikh a re ba rutuntsha badiri go na le dikitso tse di popotla tsa diwaene jaaka ba thusa bajanala ba ba tlang ba solofetse go le gontsi. There is a huge expectation in the market. Mmaraka o tetse ka tsholofelo e rileng segolobogolo fa go tla mo bojanala le dino di tshwana waene ko mafatsheng a Europa ke setso ka jalo re rutetsa babereki go itse ka diwaene o ka thusa bajanala ka kitso e tletseng. It's a wonderful way to connect with your guest. What things they should do to ensure le dilo tse dintsi tse di tshwanetseng go dirwa go diragatsa fa baeng ba rona e bo majanala ba nna le loeto le lentle. Bontsi jwa dikhamphane tsa safari di rekisa maroko go bona diphologolo le bontle jwa makgobokgobo a Okavango Delta. Ka jalo rona re na le maitamo le maikemisetso a re reng ke a wilderness a re bang fa go tingwana ga ba bangwe. So this is why we do these refreshers on a yearly basis. Re rekisa diwaene gore re nne le kitso ya gore diwaene tse di simologile jang go hela di be di package mo maboteleng a teng. Ke tsone se se botlhokwa mo go rona gore re rekise se re se itse re le bana ba Batswana mo go re tswala mosola gore go se ke ga tswa batho ba go tswa konte ba tswa re tsela ditiro tse re ka bo re di dira le rona re mo Botswana. Morutunsi wa dikitso tsa go tlhokomela maroko kgotsa housekeeping re mo le batse go itsemang wa Wilderness Botswana a supa fa go le botlhokwa go nna ba rutuntsha badiri ka jana go godisa dikitso le seriti sa modiri mo tirong. Ha gona ka guest kana bajanala ba ka tabana mo kampe go sena bodulo jo bo siame
hela ke sone botlhokwa ja housekeeper hela thata mo dikampe gore ba nne te ebile ba tlhaloganye se ba se irang le gone tiro ya te ba ire ka manonthotho ebile ba e rata so se le gore se dirile gore he le rata be re na le kgae tshwana yana refresher course ne ya re ha ke hetsa ka di-chemical ka tsena mo go ithuteng yone tiro ya wilderness safari se impiretseng e bong ya housekeeping mo teng mo ke ithutile dilo tse dintsi personal hygiene gore ke tshwanetse gore be ke lebega ke le mo seemo se sentseng go tsogela ha ke a mmelela mo ntlong ya me ke ya tirong solofelo ke gore bao ba kgonneng go na le sebaka sa go rutuntshiwa le bone ba ye go amogana dikitso le maele le bao ba sa tlang gore ba nne mo seemong se se lekanang sa go tlhabolola le go godisa bojanala ja lefatshe leno. Mpho Aron, BTV News, Maung. Kanyengwe tlogetseng ba le bantsi ba kabetse ke mo go yone mapodisi ba reng ba mo patlong ya re mongwe wa dingwaga tse di fa gare yo e leng lesole la Botswana. Monna yo go belelwa a thuntsitse a bo a bolaya batho ba le bararo ba lelwapa le lengwe hela kwa motseng wa Kgomo ka Sitwa kwa ga maile a bobela. Makukwana ka tsa kgomo tsatsi la gompieno o nkutsule Thamage wa bega. Ene ya re ka nako ya bobedi mosong ono banni ba motse wa Kgomo ka Sitwa ba tsuswa ke tiragalo e masisi e mo go yone go belelwang re mongwe yo e leng lesole a na tsenelela re wa lepodisi go lwapeng la gagwe mme a mo hula ka tlhobolo pele a fetela mo lwapeng le go hula mme wa lelwapa le bana ba gagwe ba le babedi. Tiragalo eo e tlogetse banni ba gakgametse mo lapeng o tloletse ka fenster ya room e ko morago na fitlhela ngwana wa mosetsanyana go irile go mmona a tshotse tlhobolo ngwana ba siela ko rumong ya ga mama bo ba tsena ba itotlella mo a ba thuntsha le bati a ba tsena mo teng ga ntlo a ba thuntsha o thuntshitse mama go utlwelega gore o mo iteile ka marumo a le 4 o ene wa mosetsanyana a mo ita ka marumo a mabedi jano mo teng ga ntlo mama nna a robetse le basimanyana ba babedi ba lelwapa ba re reyo wa mmelelwa o itsege thata mo lwapeng le ka bane ba na le kgang kgatlhanong le ene ko kgotleng ya ditsheko. Re bua ka motho re mo itseraga ke ngwana hela wa mo gae ke ngwana o e leng gore o nana le kgang e nne re le basupi mo go yone lone tsatsi le a tswang go dira jana e ne e le gore re ne re tlhotse re sevilwe ka dipampiri tsa court tse di neng di supa gore kgang e re leng ba supi mo go yone ya tsena beke e tlang le ene tumelo ya rona ke gore o na tlhotse a sevilwe ka dipampiri mme gore a gore o na le ka bojotlhe go nyeletsa bosupi ka gore go ikaya ka sale a simolola hela ka ene monna wa lepodisi o tshwereng kgang go tswa mo gae. Mapodisi ba supa fa ditlhomiso tsa bone di tsweletse mme mo go tsibogeleng pego e na re le mo tseleng ya gola gape go lebega go kare sekgelenyana hela go tloga gone ha tiragalo e iragaletseng teng go na le ntlo e shwang ra goroga ra bona gore ka boammaaruri ntlo ya sha ra bitsa ba bangwe ba mephato ya itshireletso go re thusa ba mello ba sesole yalo podisi le masole le mephato mengwe ya itshireletso go tshwaragane go le mo patlong ya mmelaelwa. Ditlhotlhomiso tsa mapodisi mo tiragalong e diragetseng mo lelwapeng le di santse di tsweletse. Mapodisi a kopa setšhaba go ba thusa ka mosoele ope fela yo ka ba thusang go tshwara mmelaelwa. O nkutlwe Thamage, BTV News, Kgomo ka Sitwa. Ba lelwapa ba go motsege metsi porile ke lobelo marutare ke namile. Ga re tswelela morago ga merwalela e ntseng ya apere lefatshe leno beke e fetileng dikampani tsa monogae di tsweletse ka go rola dithoto go thusa bao ba ba amilweng ke merwalela. Dikampani di le 17 di thotse dintsi tsa maitama a tsone a go thusa ka nako eno e thata mme ba supa fa seo le sengwe se ba tla tswelelang ba se dira le mo isagong. Dikampani tseo di gateletse botlhokwa jwa gore di nna le seabe ka jana batho ba ba amegileng le bajibareki ba bone mme ebile bana ba motho ba tshwarana ka moja wa kobo fifi. When such a disaster comes, it is prudent that as an organization we look around what we have so that we can contribute to support those who have been fallen by the disaster. There's no one who had planned for it. Even the government requires us to assist at such a time like this. So as an institution,
we have realized that there are a number of things that people are in shortage of, including blankets, including food and vegetables, and even relish. People are not able to gather the things that they usually gathered. The normal life has been actually disturbed. We have a very good track record of helping when in times of need. We've built a clinic in Rasita, we're currently building a clinic in Kanye. So by virtue of what we've been doing in the past few years, we've donated food hampers, we've donated body polish, cooking oil, everything that you may think of that is of everyday use because Reboni, I think I was looking at the trending videos across the country. I saw a family of two. So you can only imagine ngwe ya di company tse dintsi di thuso tsa madi ke ya Unique Construction ya China e ntshitseng sedikadike sa dipula 1 million pula. Jindal Africa ya magala kwa Mamabula yona e ntshitse dikete di le lekgolo tsa dipula 100,000. Fa di company mo mehameng e mengwe di tlotse di roletse ofisi ya Gatautona di thuso tsa tsone bagobi bao ba supile fa se le tsela ya bone go supa lerato le go lebogela ke monokeng le fatshe leno e ba emeng mo tota go lebogela ke monokeng ya lefatshe leno mo mererong ya bone yotlhe ya kgwebo. Madiara ntshitse kana rona we are a construction company re nna le batho ba ba affectegileng gompieno and we are affected because even our workers are affected. Right now Francistown we are there. We know that Francistown was more affected. We are in Gaborone, we are in the villages. So really Habatu Basafara we are there. And what people don't know is that Unique is a Botswana company. It was registered here. Do Kongmabona China Wabarenya Kima China, but it's a Botswana company. So these people, they need everything. Their houses have been destroyed, their residents have been destroyed. So they need right from fooding to housing to schooling. So I would request that everyone who is or who wants to be part of this journey, please contribute to their maximum and help them to rebuild. We as a society and we as Botswana, we have to fulfill our social responsibilities towards our all stakeholders, whether we are close by or we are far away from. Rentsere mo dikganyeng tsa bao ba ba nileng le bole le bomma le boradi kgwebo ba monogae dimpho tsa dijo le tsone di tsweletse ka go goroga. Dijo tsa madi a tshwarang 150,000 pula di tlotse di gorogile kwa ofising ya Gatautona go tsweng kwa bankeng ya Baroda e gapeng ebile ya ntsha madi a 100,000 pula go thusa mo merwaleleng. Marekisetso a Galaxy Cash and Carry go tsweng kwa toropong ya Jwaneng le ona ntshitse dijo. Di company tse dingwe di akaretsa tsa Suits Africa, Cherry Splash ka madi a tshwarang 300,000 pula, Crown Manufacturing AIP le tse dingwe di le 10 le bone tse le tsone di neng le sabe mo go thusa mpuso mo maitamong a go namola Batswana ba ba milweng ke merwalela. We are going to distribute today in association with the High Commission of India and then Bank of Baroda Botswana Limited that 100,000 pula, that is cash financial relief, and apart from that we are going to distribute deliver around 150,000 pula food hamper along with the blankets. That is for the needy people who are affected from this flood crisis. We all the way from Jwaneng as Galaxy Cash and Carry and Bagaetso Medical Center. We are here to obviously give 60 food hampers as a donation to try and help the people in need. We tswele go no tsuban se gona sa ditshwantsho di kgang ke tsa Botswana Television Primaring ya tsatsi la labobedi. Ga re tswelela Party ya Botswana Democratic BDP ya re ditlhopho tsa khuduthamaga ya yone di tla tshwarwa pele ga kgwedi ya Phukwi monongwaga. Moeteledipele wa party eo yo Rato Mokoraga Dr. Mokgweetsi Masisi o tlhalositse seo kwa putegong ya babega dikgang ka moso gompieno mo toropokgolo Gaborone
go a tlhalositseng fa maemo otlhe a bontlhopheng ba khuduthamaga jaanong a buletswe. Mpho ke leboge wa bega. Moeteledipele wa Botswana Democratic Party Dr. Mokgweetsi Masisi o tlhalositse fa bogogi jo bo tshwereng maemo mo sebakeng seno bo tla itola marapo pele ga ditopo tsa khuduthamaga go sutela bontlhopheng ba bašwa. Ra go e busetse go morago re santse re tla buisanya re le Central Committee le bone ba regionale gore nako e siameng ke pele ga July gore be re na le Congress e go go yone go tla be go tlhotlhwa boeteledipele ba party ena bo bošwa. Re Masisi o ne a rotloetsa maloko a party go emisa go kubisana le diphathi tse dingwe mme o ne a ba rotloetsa go aga serodumo sa party ya bone. Re batla go le itsise gore gompieno yana re bolotsa ebile re letlelela gore madomkraga otlhe mongwe le mongwe o eletsang go nna gore a tlhotlhwe mo maemong ape a sale ditsamaiso le melawana a party morago a e bale ka botlalo a ire gore balatedi ba gagwe barotloetsi ba gagwe ba e bale ba e tlotle ba ipapatse maemo otlhe ya Central Committee a buletswe go tswa gompieko go ipapaletswa go simola ka botautona ba party go additional member all 18 maemo are open for members to campaign for. Re ile a wetsa dikgang tsa party. Re Masisi o ne a kopa baeteledipele ba party e busang ya Umbrella for Democratic Change go leka go busetsa go laola ga merogo the vegetable ban ka seo se ka thusa balemi barui ba lefatshe leno gore ba nne le letseno le le botoka. Mpo ke leboge Botswana Television Gaborone. A re le batsa mafatshe a sele mme mo kgaolong ya bolo jwa Afrika lefatshe la Zimbabwe le kgonne go ntshetsa batho ba lone dijo tse di lekaneng le ntswa le ne le mekamekane kana le farafero jalo ke le uba ngogola le masetla le ne le bakwa ke mogote o feteletseng wa El Nino. Puso ya lefatshe leo ya bile mananeo a tla thusang go tsibogela manokonoko a bakilweng ke seemo sa dikgetsi tsa mmidi go tsweng mo thobong e fetileng go thusa jalo mo leshekereng. Ya ba ya laola gore balemi ba rekisetse mafatshe a mangwe go tloga ka kgwedi ya Moranang go fita ka kgwedi ya Tlhakole monongwaga. Mehama e ikemetseng e setse e kgonne go rekisa selekanyo sa 1.3 million ya ditone tsa dipeo tsa mmidi dikorong gareng ga tse dingwe. Go kaiwa ga mehama e ikemetseng e le seabe se segolo mo go dirileng lefatshe leo dijo tse di lekaneng. Fela puso e supile fa go ya pele e tla tswelela ka bojotlhe le ka go netefatsa fa lefatshe leo la Zimbabwe le nna le dijo tse di lekaneng go fa batho ba lone dijo. Ga go di fela re sa leba tsa metshameko. Morwarre Thato Khosimore o gonefa. ke go utlwa sentle Benson Phuthego maatlametlo a modisa ke go di gorosa ke Thato Khosimore ke gorosa tsa metshameko tsa Botswana tonight a re bepego e di gogang kwa setlhoeng. Setlhopha sa setšhaba se segolane sa bomme sa kgwele ya dinao sa the MES se tsoga se thulana le DR Congo mo motshamekong wa tikologo ya bobedi wa go ipatlela phatla kwa kgaisong ya sejana sa Africa sa bomme sa ngwaga o tlang kwa Morocco. The MES ba mekamekana le DR Congo ba sena go latlhegelwa ka dinno di le pedi go lefela la bone yo fitile mo motshamekong wa tikologo ya ntlha kwa Francistown. Setlhopha sa mokatisi basimane botlhe malete se tla bo se beile mo batshameking ba maitemogelo a kwa godimo ba akaretsa motshwara dinno ebile e le captain ya setlhopha se dilame boseja. Motshameka pele ke itumetse dithebe le motshameka morago lone ga o fetoge. Mofenyi wa ditikologo ka bobedi ka kakaretso o tla thulana le Afrika Borwa mo tikologong ya bofelo ya go ipatlela phatla kwa kgaisanyo ya ngwaga o tlang kwa Morocco. Motshameko o ka nako ya botlhano mo tshokologong kwa toropong ya Kinshasa.
tona ya metshameko le bodiragatsi Jacob Kelebeng o letse a lekotse mabala a masunga le obeditani Chulume kwa Francistown go itsela ka tlhamalalo gore ditlhabololo tse di tsweletseng kom di tsamaya jang. Karabo Sebele ka pego. Tona a re go diragatsa tshekatsheko mo mabaleng a go mosola ka go ba butse matlho go lemoga ditsompelo tsa metshameko tse di tlhokang go tlhabololwa go bewa mo seemong se se eletsegang. Ke lemoga gore re saletse ko morago go a re thusa re le boetedi pele gore jaaka rona maikelo a rona gore re batla go na le world class facilities re tokahatse re na le lobatse e leng gore le yone ke stadium se sa agilweng sente mme kana go na le dikgwetlho tse di leng teng ga se kgone gore se meet CAF standards re tshwantse re thuse re bone gore re dira jang gore re se ba mo seemong se leng gore se siame gore se ka dirisiwa ebile se siame gore se ka hosta di-game tse re di bitsang tsa international standards gore ha re na national stadium gape le sone se tlhokana le thuso mme kana re tabe re ntse re tsamaya le hatshile lotlhe ka gore tota ga ra lebelela hela gore re baakanya tsone tse di tona tse gore di meet di standards tsa CAF re refurbish all the facilities tse re na le tsone tsa sport gore re kgone gore our grassroots development programs gore re kgone gore community programs tse le gore di amana le di sport kana le di arts ba kgone go nna le access to those facilities mme ha ba na le access ba itshele di facility di le mo seemong se lebegang. E re ka mo nakong eno lebalela obeditani Chilume e le lone fela le le nang le selo sa go tshegetsa metshameko ya lekgotla la CAF. Tona o tlhalositse fa lephata la gagwe le taikita ka thupana go hegogela dipaakanyo tsotlhe tse di maleba. Kana re tshwantse go bata a temporary measure. We have 2 games coming up Algeria and Somalia, the World Cup qualifiers. Haraka skeri katege monako e khutshwane bogolo jang go bona gore thibela jang metsi a tshologang a tsena mo the VIP area a tsena le mo teng ka kwa tsena le ka go the press rooms gore haraka skeri ba ka nyediwe tsore kana ra iphithela ile gore ya no le tsone di game tsa rona re di tshamekela kontega le hatsi mme kana this is the only facility ye le gore monako ya gompieno e botoka. Ratoropo wa Francistown ga one Majere o itetse le gofi mananeo a solofeditsweng ke lephatla la metshameko le bodiragatsi ka letatso la toropo kgolo ya bobedi ya lefatshe leno mosola. Ke dumela gore mo toropong ya rona ke nngwe ya di-development tse le gore ntse re di emetse tota re le banni ba toropo ya Francistown kana gone mo go raya gore ha facility ya rona e nna mo seemong se e leng gore ngata be recognize ya ke ba bo CAF kwa go raya gore Francistown o simola go nna busy di-game tse dingwe tse di tona re tebe re di bona di temo Francistown ha go nna jalo go taba go tisa yone business to our informal sector ba go ba rona ba potana ba ithekisetsang go taba go simola yana ga di-game tse o dita ba kgone go sala sengwe. Ditlhabololo tse di solofetsweng go dumela fa di tla tiisa batshameki moko gore ba tseye metshameko ka tlhoafalo ga mmogo le go rotloetsa bojanala jwa metshameko monogae. Karabo Sebele, BTV Sport, Francistown. Fa re di konetelela batshameki ba motshameko wa netball ke letsogo ntho le Cheludo David ba re ba ya go dira ka gotlhe go supa tshameko ya maemo a kwa godimo go supa fa go na le bokgoni jwa motshameko o bo le bontsi mono gae jaaka e tla bo e le bone baemedi ba Botswana kwa leking ya Singapore. Bobedi jo bo buile semorago ga go tlhophiwa ke ditlhopha tsa leki ya legatshe leo go ya go tshameka teng. Kgomotso Sefako. Bobedi jo bo kaile fa ba go dirisa sebaka se go ka supa fa lefatshe le le na le bokgoni jo bontsi mo motshamekong o sengwe se se ka rotloetsang go thophiwa ga batshameki ba le bantsinyana mo nakong e tang. Kwa Botswana invite go tshameka mo Singapore. I want to believe that based on our play ke ra ba re ka irang gore next time Singapore invite Botswana again kana gompieno ba oketse number ya the players ba ileng gore ba e batla gore I think our performance there kana us going there go supa gore Botswana has talent, the first of all le gore our performance on its own can open opportunities, can open doors for other players in Botswana. Australia was nice. It's a bit different though from Singapore because there's different international players. It's not just us Barry Botswana here. So I'm expecting a lot of competition unlike that side. So I'm just going to be my best day, just be myself and try as much as possible to sell Botswana ke le ka kwa ba khona bona gore Botswana ena le talent netball. So next time ha ba bitse 2 hela ba kopa 5.
ba itse gore Botswana has raw talent. E tabo e selang tha bobedi jo ba go tshameka kwa ntle ga Botswana jaaka David yo tshamekang e leng monosi wa dino a kile a tshameka ko leking ya Australia ka 2019 fa motshameko wa Bit of Cats Gonto ena ne ile setopeng sa sneakers kwa Singapore ngogola. The first thing senkaring gas about I want to achieve ke gore team ya me it's a position 1 because last year they were position 2 but despite the fact that there are new players ba eno gore I six tshameke le bone go san le ngwa eno defender line last year ha so thola le teng so I'm going to have to like adapt to ba eno gore ba basha wa bona. And apart from getting position 1 na my wish ke go scoutiwa bona because last year ne ke tsamaile ngwa eno Mokene Fatima Dino we played the same league then and she was fortunate enough go ka scoutiwa because na tshameka ko Malaysia. Yeah, they just finished playing ko Malaysia. Now my target is just to bring the gold medal and then continue getting the best shooter if possible and keeping my shooting target 100 to 90%. That is what I'm aiming for this time. I think because we are going to learn a lot of things. As I said, it's different countries because there's Papua New Guinea, if I'm not lying. So we tutor the skills and merge and then bring it home so that we can level ourselves up and match the standards international. Bobedi jo bo ta tshameka metshameko ya tikologo ya bobedi ya liki eo kgwedi ya Mopito e thola gabedi go feta ile 23 Khomotso Sefako PTV Sport Gaborone. Pego eo e re tlisa jalo kwa bokutlong jwa dikgang tsa metshameko tsa Botswana Tonight ka dinko ya dupa ka molomo ya ja ka maoto ya yapa ya tsama pele ke tsama a re lebetse Nendi di goga kwa pele ka nako ya bosupa. Lefatshe la Botswana le company ya DBS di thotse di beile monwana tumalano e ntšha ya thekiso ya ditemane ya dingwaga tse di lesome. Tona Boko re puso e itamile go tswelela ka tshwetso ya yone ya go dira ditshekatsheko tse di tseneletseng tsa tiriso madi a puso mo makalaneng. Batshameki ba monogae ba tla bo ba supa bokgabane mo leking ya Singapore ya bolotloa kgwedi e tlang. Wetse ne di le kalo ga go di fela nako ke yone e gangwe le gape nna ntse re patapatile ra go hela kwa go batepolo a pi go utlwa ka maemo a bosa. Mme le ruri morakana mosa ga o lapisi a nne kagiso. Madume wetso nka mogala ka seemo sa loapi na ke khumo se selmonaka selekanyo sa pule ne leng ya gatisitswe mo mosong ke se se latelang 17 ko Sekhutlane Primary School 42 ko Metsimante Kgotla 36 ko Chukumuchu Primary School 24 ko Serinane Primary School 17 ko Sepopa Wildlife Camp 15 ko Lerwana Primary School 13 ko Tshane Med Station 11 ko Musu Primary School boroba bongwe ko Joana Game Park bosupa ko Karakubis Primary School 5 ko New Kanagas Primary School bone ko Metsimantsho Primary School boraro ko Ngojane Animal Insemination bobedi ko Sepopa Primary School bongwe ko Joaneng Med Station ga mmogo le ko Ruben Motswakaes Farm. Me a re le ba tshwantsho sa loapi maitsebeng ano supa maru a pula bona la mafelong a mantsi a lefatshe leno go na le kgonagalo ya gore maru a ka duma go tsanesa pula mafelong a mantsi a lefatshe leno ga re leba ko lewatleng la Indian Ocean go na le mo go belesegang e tla nna setsuatsue e tla re mo tsamayong ya malatsi re tla lefa pego ka seemo se ka tsatsi la boraro re soletse gore bo go thibile mafelong a mantsi a lefatshe leno ka kgonagalo ya pula difolkgadimo a mafelong mangwe a dikgalo tsa gantsi kgalagadi borwa botlhaba kgatleng kweneng borwa jwa kgalo a le gare ga mmogo le ko bokone botlhaba dikgalo tsang habetšhobe le bokone jwa kgalo a le gare re soletse kgonagalo ya pula difolkgadima e phatlaletseng le mafelo mo moswa re soletse go ikutlwa go le bothito ko kgalong ya gantsi fa mafelo a mangwe a lefatshe leno gone re soletse go ikutlwa go le mogote mme tla re mo tsamayong ya letsatsi go tla ikutlwa go le bothito mafelong otlhe a lefatshe leno re soletse go etsa selekanyo sa 27 go ya ko 32
mme a re le ba ditoropo dingwe mo borwa jwa Africa re soletse kgonagalo ya pula ko Manzini mme go tla bonala dibata tsa maru ko Johannesburg go thibe ka bontlha bongwe kwa Pinton. Re soletse kgonagalo ya pula ko Lusaka, Harare, Beira ga mmogo le ko Antananarivo. Re soletse go bona dibata tsa maru ko Dar es Salaam mme go tla thiba ka bontlha bongwe ko Luanda ka kgonagalo ya pula ko Blantyre ga mmogo le ko Kinshasa. Ke sone seemo sa loapi a ena boroko.